Kunabalandeli abangoqhawe lami asebephonselana ngamazwi ashaqisa ngenxa kaKhuzani, Umthandeni noNgeloviya. Hey, sitabane lesi. Amela wena, sitabane ndini. Musa ukudefenda uMadawedunuse noma eRoma. Lokhu uqalile wenza lamavidiyo anyanyana akho angastitcheki. Ngangathi umuntu ofike ekhuluma insango mase vala ividiyo uthi ingastitcheki. Umfazi loyo, wena umfazi wena. Musa ukulokhu udefenda uMadawedunuse noma eRoma. Ulungela ayikho into akayenzile. Ayikho. Qhawe lakho belifunela unumber 1, unumber 1 usemandaba. Akayeke Umthandeni ukuthi mayinenkinga noKhuzani ebantwini abasondele noKhuzani. Akaye ngqo kuye. Sitabane ndini.